آخ ای ظالم ای ظالم ای ظالم از افضال خدا نخوشه که پر به حاله از افضال خدا رونگی ما به حواله مز کوچرم به وار کنجی به جهماله آخ جدرده چاوره شابز بتلا سرای قولن جبرین داره آخ لفلک لسر برین خود نالم های ظالم آخ ای ظالم دم گوزه مکتوب که بنفسینه تو بخوینه اگر تو نخوشی وز نمینه اگر تو برین داری از حکیمه آخ وی ظالم وی ظالم وی ظالم وی ظالم وی ظالم وی ظالم ای ظالم ای ظالم ایوانه گوره ما گندای از پریخان از اصل خوش شرنخی ما گریدای شرنخ گندی که ماله هیا سال 1986 ده اصل گندی که ماله دایک بومه و من جیانا خو زاروکیتیا خو حیا 23 سالی ملور در باز کریه بشتی 23 سالی خو از زوجیم 5 سال آمد امام و 5 سال جه از در باز باتمان بیمه از هیجا جیانا خو لور در باز کم ده حبقیس که من هنه و جبریا زواجه از ناوندا چند مموزین رد خبتیم دنگبیجی هر تم باوی من سرهانی دنگبیجیت گو حوالی باوی من جه ایک چوه سردلوانیا خود رحمه خوالی که آپی صالحی شرنخی هر تم باوی من گهداری وید کر جمال محی وان دنگبیجا شاکرو باوی مش دنگبیجی حس کر و دنگبیجی از بی اودیا باوی خواه مش دنگبیجی حس کر و پشتی باوی من دمک دریج دل حبسه دما هر تم یعنی حسرت باوی خو مجه بی وان دنگ بیجا در باز دکر چونکه باوی مش وان حس کر گهداری وان کر دما باوی من کد حبسه ده مجه حسرت باوی خو لوی شکلی در باز دکر زاریکت خو هر تم گهداری دنگ بیجا کر و شوان هیم بوم آب صالحی شرنخی جمال محی کرپت خاچو شاکرو مریم خان عیشه شان ورا لا 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 يا ورا لا 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 دراب صلا بريفي صالح صبر مالا متوي لا 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 آی هایی ورا لو کا دلاله دل من ایرو هاتیل برداری که مالا باو امرونشتی مگاتو الوده نرو نو دار دایا ولا و مهرن اودا جوری سر کرسی که تا زرونی هر دولنگا آپه ده بردایا ولا وزهرم باجار شام حلب تنبور کش دلال دل خوره بینم چای ده پرده یا ولا توی تلی کلی خیه کش کلایه کش مرقایه کش علم و دردایا ولا چاوه یکی وی صبر مالا مجبانه خسوره و تنبیه دکوه بکوتیه شندو که مردانه گوه گوندایا ولا نب شريعة محمد نب قانونا دولتا نب تفنقو تماشايا نتم كشتني أخلو نتم بردوان ورا لا 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 دن لا لا دراب صلاة بني صالح صبر مالا متوي لا 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 آی هایی گوری من دنگبیجی آزادیا جنیه وقتی از دنگبیجی دسترم از خواه پر آزاد حس دکم یعنی تشتی از بگوتن نینم زمان از بدنگبیجیت اینم زمان
Ez ê bêjim stirhankî evînî bi, ê şer bi, yani serxwezayê bi. Tişkî ez bi gotina rehet neyînim ziman, bi kilam ez rehettir tînim ziman û ji ber vê jî ez pir keyf xweş. Ka dengbêjiyê jinê tê, ji dayîkê tê, lorîkên dayîka, mesela dayîk li ser dergûşa xwe stirî gotinê netkarî misal hevsarê xwe re bêne ziman, li ser dergûşa xwe yani hejan dûl zaroka xwe re diko, ji dergûşa xwe re anî ziman. Gorî min dengbêjî yani azadiya jinê tişkî tu nekarî pêşberî civakê gotina bênî ziman dengbêjî rehet tînî ziman. Çanda Kurda hani bi gotin em nekarî bênî ziman jî bi dengbêjî rehet em dikarî bistirî û li dengê xwe û kilama çand hunera Kurda, heyîna Kurda, koka Kurda ji Kurd tê çawa derbas dibe em bi dengbêjî rehettir tînî ziman. Dengbêjî neynuka çanda Kurdan e. Dengbêjiya salên berê ez ê bêjim daweta de, şevberka de yani cihkî cuda dan dengbêja. Wextê dengbêjkê dest pê dikir civak tef disekinî û guhdarî dikirin û li ser difikirîn çon rojên xwe berê ama vêga vê dengbêjî ha dîsa jî li bin banê çand û hunerê de ez ê bêjim saziyên me de dengbêjî dîsa dînin ziman û dibêjin û disitirin lê belê mixabin vêga ve ez ê bêjim dawetên me de ez ê bêjim nav şevberkên me de hinkî çandik cuda anîne xistine nava çanda me de mînak ez ê bêjim em dawetkê dengbêjên me tişkî dibêje û tefekirî li wir alîkê tangir tungur dengê batarî enzaçı û hinkî ne çanda me gerîbê me ji me re yani dûrî me xistine nav çanda me de em jî yani amaca me jî em wê derxî û çanda xwe dîsa berdewam bikî wekî berê dîsa dengbêjî û kilamên Kurdî û gotinên Kurdî û ser jiyana xwe ne ser jiyana hinkê dinê yani jiyana me çawa derbas biye çawa çoye em dîsa bînî wê awa tê.